دنگی گل دنگی هر چهار پرچه کردستانه جنابندان چیانا رادیو دنگی گلدن باش کدارن هجای رو 11 هزیران 2024 سهشنبه لبروکسل ساعت 12 آمدگی ساعت 16 امنو چه وداوی پیشکش بکندم دم آزادی رو براپی بن پیکرین مافان ین گرتین جن کرن روجوا مجلس ده پارلمانتر وانه یا پارتیا وکوی دموکراسی گراندن پارتی گلجان کاچماز من پیکرنین مافان و معامله خراب آکو گرتین جن لگرتیگه ها جنان یا باکر که دجین بر روجوا مجلسه پرسکرکن کو جن گرتی دجین جو وزیر عدالت یلماس تونچ پرسید پیشنما پرسیده هن پرسین کو پیشکش وزیر عدالت هاتن کرن اون خبره و جراپورا بن پیکرنا مافان لگرتیگه ها کو دسال 2023 ده هاتی آماده کرن و پرسکرک و بن پیکرنین مافان لگرتیگه ها جنان یا باکر که هی یا نه لگرتیگاه جنانیا باکر که لیکولی نکاتی دست بکرن گلو و ایداین مجاران ورن لیکولی کرن آنا درباره پرسکریکن گرتیان این لگرتیگاه جنانیا باکر که دخوازن هفدیتنا به اداره رد شماتین رد کرن گلو راسه کو درباره گرتیان اعتراض ج پرسکریکان هاتنه کرن ده جزاین دیسپلینی هاتنه داین لگرتیگاه جنانیا باکر که دستانین سر مقاس کاغذ آج کانتینی هاتیه گرتن درزی رادیو هر وکیدن گلو چما جزای دیسپلینی دادن گرتیان گلو راسته کو پرتوکن کردی نادن گرتیان گرتیگاه جنانیا باکر که دمینن و نامین کردی جی درنگ دادن وان مال گرتیگه قدخه پرتوک و شان کردی هه گلو چما تهوی کل قاوشان مشک و کیزک هنجی قاوش ناین درمان کرن DBP و دم پارتی جبو میتینگال جور مرگی بانگا تولیبونی کرن رخصنن DBP و دم پارتی نوانه تکداری میتینگا 13 زیرانه لجور مرگی بدرش ما شارداری ین گلن امده سور ندم بین خصب کرن لپیشی آواهیا پارتی داخویانی دان هفسروک DBP وانه هارون اوکای بانگا تولیبونا میتینگال جور مرگی لهر کسی کر گوت قیوم ظلم و طلانه لدوجی ذهنیتا گلی کرد تند حسبینه امی چلاکین خواب دوامینن امی لبولورا چوهاز پترول بینگل هف اتوبوسین ما و جور بر بجول مرگی و بکون ری امی تواهیا گلی خواجی و دخوینن پارلمانتری دم پارتی وانه زرکی فوچارجی بانک تواهیا گل سندیکا و رخصرین جواکا دموکراتیکر گوت امی لدوجی ذهنیتا خصب کار لقادام بن امی تاوی گلی خوی برخوادیر لدوجی خصب کرنا اراده لجول مرگی تبلی میتینگی ببن لکوبا نجیل دجی دست سرکرنا شارداری جول مرگی نرازی بون هبون اندام رو برین دسته هرمی و شارداری کوبانه به داخویانه که دست سرکرنا شارداری جول مرگی و گرتنا شاردار محمد صدق آکش شرمزار کرن لسر ناوی گرسه فلک یوسف داخویانی دا گوتل بجارتن آموره که بنگهین ای دموکراسیه 31 آدار 2024 گرین باکره کردستان و ترکیه دستلاتداری AKP برطرف کرن لی دستلاتداری AKP مینابری دستوردان آلدشی اراده گل کر پیشی لوانه خواجرباند گل قبول نکر پشرا لجورا مرگی بداربه که سیاسی اراده گل خصب کر او یک نای قبول کرن گل کرد و ترک او خصب کاری قبول نکریه و قبول لاکن گل جولا مرگی جل دجی خصب کرنا اراده خواه برخودانه دکه ام وکی دسته روبری هرمین لکانتونا فراته و شاردارین کانتونا فراته پشکری دادن گل جولا مرگی بگرتنا نامزد این سرکفتی خبتی و خواست که زلام خواه لشون آوان بجیه بکه باجار وانه کو دویا بو پیشنگیا بگوهرینن پیشنگیا و گوهرتن هم بکه راستی گلک آستنگیان هات لی برخوادانی و اراده یا ولاتیان نهیشت کو اردوغان شارداری وانه بدست بخه لجوله مرگه کو اراده یا گل به هلبجارتنا محمد صادق آرکش در کتبو هوله دستوردان حکومت دجوارتر بو جبر کو ریوبریان هلبجارتی به هینجتا پشتگیریداینا کوبانی هاتن گرتن و نیزی 20 سال جزایا گرتیگه هلی هاتن برین هاول ددن کو دنگ گل قط بکن و وینا گل به دست بخن
جنازه شهید المسنا هاته و شارتن شروان هزن ارکا خپارستنی المسما علی الاحمد نه زیران ده انجام نخوشی که گرانده شهید ببو شینین باجارن تربیسپی و چلاخا ایرو به مراسم که جنازه وی پاکروانگاه شهید دلشیر یا لگونده دوگر یه تربیسپی سپارتناخه ده مراسم ده اندام مجلس مابات شهیدان یا باجار چلاخا فیصل محمد آخوی گوت امج دولت اترک رد بیشن ام لورن امل سر آخاخوه لبر خو بدن ام باش دزانن کو برخودان جیاره به فداکاری شهیدان ام سوریه دموکراتیک جتواهی سوریریان ر ابا بکن لسرناف مابات شهید المسنا علی پسمامیوی لیس الاحمدی جگود ام بشهادت المسنا سر بلندن ام سوز دادن کو ام لسر شوپا شهیدان تکوشین بردوام بکن پشتجی وسخه شهادت شهید هات خواندن و جنازه المسنا الاحمد دنوا تریلین دایکانده سپارتناخی دایکن شهیدانین ورگا مخموری ایریشن دولت ترکیه بچکن کیمیایی و قد خکریان لسر گریلایان بتوندی شرمزار کرن گوتن دوی مالبات شهید و شروانا ببنیک و بهفر لدیجیوان سوجن شر رابن تحقق كسل زورجين مانينا زورجين ما دشقوان عرض الحفوان عظمانا بالين كيوان كبرا ديب كسل نجار هاي ديب دوز خال ديب أخو خال ديب كم لقو خط برسن نا مولي كسل خورينا بهمبري كسل روبين أزوديو خط خوزن أزوديو جالي كرت حميد خوزن إنساني بندست أزوديو موت خوزن تحقق كسل سرقوتيو مانينا سرقوتيو ما أخو خا والوتي خا ملتي كردي بندست خوزتنا تتجديك نو خوزت تش كسل نو خوزت بي أس أخو خط خوزم أس ملتي بندست أش بندستي دار بكابر أم باني كين دنيايا أبتشجين كيميائي سري زورجين ما بدويت دريجتن أم باني كي ملتي كرد بلا روبا باسا حتى كانجي أمي كولي كولومبي أبا سحكتي صالونا أمي ترابين أنت درو خلصنا وبنهر حين كردي خوين الديفما بلا روبن إيد بيجن إيدي بس مالباتن شهيدان صلاة وحرماتن خوش حتى بحمي لجيم كردستاني حفظي زندان و إمرال كشنين ريدكي ام وک مالباتن شهیدان دایکن شهید و شروانان ام وچکن کیمیایی این چیتکن اتفرشن اسما کارتینن ام شهمزاد کن چونگو تجارت یا خالص زارا کن مات کن چیتکن جل ش بنجاندین خواه سرمت فروشن کارجتینن سرمت تولید کن و ادمن ام مافمرو وانین اوج سرمت تجارتیت کن هکش ما کردان راه بدنگن هکش ما راه دنیا خرابت کن مزارا کن خواه آنین دنیای اما منش کیمیا سلاحین جهان را آنین دنیای بتون دولتان ید بینل بچه ما بچه هوی دنیای زاره که ما کیمیا بارانت شاوت هنن خالجاره که چید بنی دنیای امام ملت کرد اول سخ سالمه بنی دنیای ده ام چون بنی کبران دایش چونگو هکو بی کردان تمافه مروان نینن تی انساناتی نینن لاسا کچ خورتین مات ریجن شرم زورت کم اری رشد کم تحقی وان زورگی ما نینن وتشتهش ما سا زورگی ما تین از بون جوازیل هنگی ملتی کردت کم بلو رو صح باس از بونی دنیای جت کم چمو هاگید بکرد همی کارن دیجن زاروک داتوریه تکسیلی دهات خبتاندن جیان خوش دستا زاروک بناوی احمدی 12 سالی ج سوریه کول تخا کجا وزیر یا نفچه سیحانه ادنی ده آتولیه تکسیلی دهات خبتاندن جعسان سورکت خواری و جیان خوش دستا خباتکارین آگر کجی جنازه زاروک جعسان سوری درخستن لجیه بیاری کومنتان درستی هاتن سو کرن جنازه زاروک را کرن مرگا سازیت بعدلی یک بنا جنان لسوریه و دستکفتین وان بپارزه لباکور و رشلات سوریه سیستمانت و دموکراتیک لسر فکر و فلسفه عربه عبدالله جلان تیره برن کو یک جه گرینگترین آواین آواکرنا جیان آزادی دموکراتیک و جواکک دموکراتیک
Parasına Rasya civakî çanda civakê û bi taybet nasameya jinan dike bi sepandina vê sistemê ji şoreşa 19 tîrmeha 2012 ve ku wekî şoreşa jinan tê binavkirin civak û jinan xwe li ser perspektîfên rêveberiya Xweseriya Demokratîk û projeya Netewê Demokratîk birêxistin kirine. Li Bakurê Rojhilatê Sûriyê zagorên taybet ji bo jinan bingeha rizgariya ji civaka bavik salarî û pergala dewletê ava dike. Bi zagoran jin dikarin roleke sereke di avakirina civakeke demokratîk û azad de birîzin. Seroka desteya jinan ya bajarê Kobanê kantona Firatê Cîhan Derwêş li ser rol û giringiya zagonên jinan got yekbûna jinan li Sûriyê wê destkeftiyên jinan biparêze. پشتی کورزگار بو احتیاجی هاتا دیتن که قانونه که اسرا وارداین او جشخال سروی کارتی کرنه هم بجن هرمی باکر و رجلات سوری بگشتی تا براستی اف قانونه که هاتی داینه یان پیمان جواکی که هاتی داینه 11,2023 هاتا مصدقه کرن لسر آلی مجلس گلاندا براستی هم بجن نه هف پیمانه که جواکی تنج بو باکر و رجلات سوری بو بطایبت جبو سوری گشتی بو یعنی جبو ویجی ام جواکی جن چاوا کو ام بجن او چند ماه کو باجار سويدا بطيبات مشن يعني مظاهرين سلمي لهمبر سيستم دولت يعني رژیم اسد رادكه فبانگا مجيش بوانا خدي دركتنا قانون جن خدي دركتنا جن فسركفتنا جن باكر رجلات سوري و سركفتنا سوري گشتي به يجبو وجي يكبونا جن د سر استا سوري بگشتي براستی مجارکی گرینگه مجارکی قوته بده که مجارکی کو هزا جن در خپش کو ایدی او جی بکون لبو تفگری کو کاربن جبو خاطشتکی پیشکش بکن جبو خواسته که بکن بحث مافی خواب بکن ام جوا که جن باکر و رجلات سوری براستی جبو ما چواره خواستن جی عمل کلک هر جنا که بنج لب طيبت جنا سوریج برکو ام دناوا سیستم که یان سر عرض که جیان دکنه فلسفه اساسی اما ببنا برسبه هر پرسکریک که جواکه و هر وهاج بو جهان بگشتیجی هر جنه که کو لکیجا دولتیت به بره به لکیجا پارچه کردستان به بره به خادی درکتنا شورش جن خادی درکتنا جنه و دما کوتل خادی لجن در کویجی و دمت خادی لریبر اپو درد کوی خادی لجواکا خادر که نزی 25 ماباتین روجاوا li başûrê Kurdistanê bên asnamene îro li Silêmaniyê encumena peneberên Rojavayê Kurdistanê derbarê rewşa yasayî û mayîna wan li Herêma Kurdistanê de civîn li darxist. Li civînê de serokê encumena peneberên Rojavayê Kurdistanê ya li Herêma Kurdistanê Hozan Efrînî axivî diyar kir ku hikûmeta Iraqê Kurdên ji Rojavayê Kurdistanê wekî penaber qebûl nake. Efrînî diyar kir ku çareseriya vê pirsgirêkê welatê sêyem e û divê rêxistina netewên yekbûyî hevkar be û mafê penaberiyê ji bo welatê sêyem bide. Hozan Efrînî got li Rojavayê Kurdistanê nêzî 250,000 malbat hene ku wekî bên asame hatine nasandin ji vana nêzî 205 malbat li Herêma Kurdistanê dimînin. Beşeke wan ya zêde ji ber nebûna nasnameyê mafê wan ê xwandinê nebû yan jî eger xwandina xwe temam kiribin jî di sazên hikûmî de nehatine tayin kirin ji ber wê piraniya wan debara xwe bi karkeriyê dikin. Di sala 2011 de piştî ku rewşa ewlehiyê li Sûriyê xerabû beşek zêde ya welatiyên Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê koçber bûn. Beşek ji wan berê xwe dan Herêma Kurdistanê lê heta niha gelek pirsgirêk derdikevin pêşiya wan nebûna nasameyê yek ji van sedemane. Devlet Bahçeliye faşist xwest ku hemû şaredariyên Kurdan werin dagir kirin. Serokê giştiyê MHP Devlet Bahçeliye faşist di civîna Koma Meclisa Tirkiye ya vê hefteyê de dîsa gelê Kurd kir hedefa xwe. Bahçeliye faşist hilbijartinên li Bakur û Rojhilatê Sûriyê ku ji ber temam nebûna amadehiyan hate taloq kirin hedef kirt. İddia kir ku hilbijartinên li Bakur û Rojhilatê Sûriyê ji bo dewleta Tirk êrişî herêmê bike sedemeke. Bahçeliye faşist piştre berteknîşanî iktidarê da ku çima qeyûman li şaredariyên Partiya Wekevî Demokrasiya Gelan Dem Partî nake. Bahçelî xwest ku li sî şaredariyên din Dem Partiyê jî qeyûm were tayin kirin. Hûnçe dawî li Necefê agir bi nexweşxaneya zarokan ke hate diyar kirin vê sibê li Iraqê parêzgeha Necefê agir bi nexweşxaneya Zehra ya zarokan ketiye. Rêveberiya bergiriya şaristaniya Necefê bi daxuyaniyekê ragihan 41 zarok ji vê şewatê hatine rizgar kirin heta niha sedema derketina şewatê nehatiye zanîn. Menûçeyê saet 15 pêşkeş kirin xweşê dibînin.
برنامه یا تایبت اندام کمیته ریوبر آپک که دوران کالکان بو میوان تلویزیونا مدیا هابری دوران کالکان ده برنامه ده تجریت آل ایمرالیه تکوشین آل دیجی سیاست آقرکرنه ایرشین داگرکریه او برخودان دستانی یا گریلا داگرکرنا شارداریان جالی فاشیزم AKP و MHP و او برخودان آگل کنفرانس جنان آل لبنان لدار خستن به برفرهی نرخاند دوران کالکان به بونه مه حزیرانه ده کسایتی زینب کناجی زیلان ده شهید اندوز آزادی به بیرانی و بحثا تکوشین آوان کرد. برنامه تایبت لگوری دما کردستان ساعت 17:40 ده رادیو دنگی گلده. آوازه آن گذاب او ترس و خوف نیاران برین اوکلا دل عثمانیان ده او کلاه برخدان آزاد سیسره پارزگاه علی پلنگانه کیجان دستکار درجی تبه گر حواله تهبن وکی پیروز و رشیدان کیجان پنوزدکار ته ایفاده بکه وک لهنگی میرزا و برفینان وک وینا آرمان جو طولهدانان او رشگولین چپران مینا سهر و روناهیان او کچن روزه ری حوالن دلالان بونه شکتارن زیلان و بریتانان کیجان زمانی و بیجم سرودا برخودانوان او سکنوانا پیشنگ جبو آزادی کردستان او خاکا کردستانه